Ne smatram se ovisnikom o društvenim mrežama. Da, smatram sebe ovisnikom. Ja se ne smatram ovisnikom o društvenim mrežama. Pa ne bi se sad smatrao ovisnikom. Bok! Kaj? A ništa, evo. 5 iz biologije i tako. Bravo! Opa, svaka čast! Odlično. Jesi se namučila? Bome sam se ubila od učenja. Pa vjerujem. Ja bi. Znate kaj, znate se sudeš? Stvarno? Stvarno? Da! Jel to je kaj? Čak sad mi vi štekate, ja mi šteka, neće mi krenu. Čak, da imam ove podatke, u čemu je problem? Jel me čujete vi, alo, štekate mi. S pojavom digitalnih tehnologija, koje su relativno nove tehnologije u razvoju naše civilizacije i čovječanstva, pojavila se i nova vrsta ovisnosti. Tako da s jedne strane društvene mreže su dio tih digitalnih tehnologija, izuzetno su potentne za privlačenje velikog broja ljudi u sustav društvenih mreža. Postoji niz razloga zašto su one tako zanimljive ljudima. Možda u jednom dijelu je to i odgovor svih nas na ono što bismo mogli nazvati društvenu alijenaciju. Otuđili smo se jedni od drugih u ovom realnom svijetu. Korona, nažalost, pandemija je u tome dodatno pomogla i pridonijela, a s druge strane onda smo kroz ovakvu jednu platformu si omogućili da se na neki način družimo u tom virtualnom svijetu. Pa za vrijeme covida, pošto smo bili u lockdownu, jedini način da se čujem sa svojim prijateljima je bio FaceTime, dopisivanje i te društvene mreže. Pa je na neki način to velik utjecaj imalo na mene. Na moj društveni život definitivno ima veliki utjecaj jer se manje družim sa prijateljima i više se dopisujem s njima, manje provodim vrijeme sa svojom obitelji, kućnim ljubimcima i manje u prirodi. Za vrijeme covida sam bila dosta na društvenim mrežama iz razloga zbog toga što htjela sam komunicirati s prijateljima pošto ih nisam mogla viđati ili posjećivati jer je bio lockdown i komunicirali smo oko škole i tako. Sat do 3 vremena obično gledam, znači animacije, gaming videa ili ovako humoristična videa kao mimove. Kad govorimo o ovisnosti o internetu i digitalnim tehnologijama, ne postoji nekakva konkretna vremenska granica što bi spadalo u ovisnost, a što ne bi spadalo. Naime, istraživanja pokazuju da mladi ljudi, srednjoškolci, provode 40 sati tjedno prosječno ispred ravnih ekrana. U danu društvene mreže koristim otprilike 2 do 3 sata, kad je škola malo manje, kad su praznici malo više. U društvu kad jesam isto izbjegavam jer nema smisla jer se družim. Za vrijeme škole trudim se što manje vremena provoditi na društvenim mrežama upravo zbog obaveza koje imam. A dok recimo za vrijeme praznika i vikenda dajem si oduška pa onda malo više vremena provodim surfajući. Tijekom dana otprilike potrošim 4 do 5 sati na društvenim mrežama. Dok je škola, znam dosta koristiti mobitel zbog škole i zbog školskih obaveza, a ovako dok su praznici, a i tijekom škole se dopisujem s prijateljima, gledam videe i tako dalje. Ovdje bih spomenuo i fenomen vezan uz dopamin. Jedan neurotransmiter u našem mozgu koji se izlučuje u našim centrima za ugodu i taj neurotransmiter se izlučuje i prilikom korištenja društvenih mreža, kada nam iskaču notifikacije na društvenim mrežama, kada netko od naših prijatelja objavi nešto što bi nama moglo biti interesantno ili dobijemo neku poruku, u našem mozgu se izluči ovakav jedan spoj koji se izlučuje i kod bilo koje druge ovisnosti. Smatram da zapravo da ne postoje društvene mreže koje zapravo treba izbjegavati, nego zapravo treba paziti na sadržaj koji gledamo, to jest da neprimjereni sadržaj preskočimo, da ga ne gledamo i da pazimo da se ne dopisujemo s nepoznatim osobama. Ovisi o kome se sad priča. Ako ste primjerice neko dijete, od primjerice 7 godina, po meni bi trebalo izbjegavati recimo TikTok ili Twitter. Twitter je primjerice toksičan i mnogi se ljudi svađaju, a TikTok ima sadržaj koji nije za djecu. Kako se boriti protiv ovoga o čemu pričamo?
Jasno je da živimo u vremenu u kojem živimo. Jasno je da živimo u vremenu u kojem ne možemo bez digitalnih tehnologija i nitko nije protiv digitalnih tehnologija a priori. Međutim, bilo bi zaista mudro ograničiti vrijeme provedeno ispred ravnih ekrana i bilo bi mudro na neki način ponuditi neku alternativu. Fizička aktivnost, bavljenje sportom, druženje sa prijateljima u realnom vremenu i u realnom svijetu, barem neki dio dana bi bio koristan u toj borbi.